Mentang kasih ka pratarik kelalungan ajar Rafusan ka Seng Hitu River District haka jelam jong presiden ba shania nongrum ka lek benbu da dorkas shau deputy commissioner River man pensange ya ka jungnum pisa bi ain da all Meghalaya poultry supplier and retailer negi kali kit siar haka ni sengi na kaliang jong Seng la dawa ban pensange si sendan mereka komplain na kaliang ka hitu ka dawaru da sarkar leng bau DC ban bu no da doktor ban cek ya ka kot ka kia juga siar kibawan na syabar jelah Hakane ka sini na kaliang jong ka ito River District ni akan sini Patrick jong apjara pesan nilio ban nila don nila ban kendu di sini rei snubok ma di sini don hakane ka office na kataw ba di konkret magijingwan jong presiden la syai apo SCR dan rei na kaliang jungi layo perwan bu ya kene ka dorkas ka complain halor ka jinglum pisa bean jong ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association aga bidai ba kikali kit siar bawan sport jela Meghalaya aga bana kumpen kan mau yang bisa sin na kalian jong itu di bawah distrik ni hakis nem meladap ni lawan banbu ikijing ujor rapot jong ni office buron jong deputy commissioner breu head jong district administration poga distrik ke jongi pe wan akat tu nilaap na kalian juga disiplin nom family ai kemsim kano ke action selesai sian pat kalian juga nyiluan mentak sini hangnya po DC tak jing semua ban kendu yo DC yang DC umla bandon akan hangnya station po jong office kana kalian juga nyilu siap ban bu petang ya kene ka komplain letter ke jongi po office bron jungi pat haknya ka letter ke jongi ke komplain letter jungi na tho ba ngidawa si sendan ba ya gitu ke bodon kiti ya kaban krong pisabe ai aneki illegal extortion nila banong kiba kumbala pau di media kilap thai kubor haka balong haka por lek kemen kijit pisagi high level na kikalikit siar ki bom koi bom kia kapen pau syai ba tang na kadaw tang lada ki siu pisa ke mod dari ki siar ki balayam siar ki bapang kiyo be ban rung sok sa ke jela ke jongi te hato kalong em ke bak ke basingan ya ke bam bandi na ke menta ki pai no chong kejela Meghalaya ni sinu tu ba mari boy district ke jingrung jong di siar om betang siar wat isnyang ki masiru kumangi menta bilong ki bom dayo e ke jingpun sia na kaliang jong ke di veterinary ke bagi doktor ke bagi expert ke balak ban certified ban pensisia bagi lei ke ba kot ki bakya bagi bebet ya ke ban bam hapo jong kejela te ko kham tam lah ke ni ke por manta kane ke jingle jong ne all Meghalaya poultry supplier and retail association kalawan rak gejing khamtam iki khun samla jong gedong gathan khamtam gi pok gedong riboi gi jami kejala hi borok koi hak khamtam hakare kapot wanta ka ba hiran kayok kakot kan kata sibun gi samla kebanian hala ki jong gi chat da ka ba lai pho hajar kini ki association gi sim sikali kamot sakat nopat kidang yo nong seka eipat ke profit ke bagi kun samla jong gi persyang baniang halaki jong ki kejat nak benta ka kamai ka kaji te kumta si sundan nak kalian jongi ngi dawa nak sorkar lengba jong u disi bodon borom jongi baka district administration kariban pen sange si sundan ki breu ki ba jumlien ya ban krong pisa be ain hapo sorok nak ki kalikis yar bat ladakane ka kam sange ni khot ni wer ni pha ka kubor sabaro ki khun jong kebreu nyel trep kuda ni ke jingki kli nak mentak future jong kayok kakot jong kejelah iborok ke wei ba ladaga district administration bang sarkar kim sim ke senjam ya ban pendu pendam ni ke breu ke ba krong pisa bi an ke hito kan har samadan nak menta banyelek persya ki bat ngin pen pendapat di ko gelat lada kan ni kam sesok ke jing kan lengba dau kolam ngin pen benar ko kubor jing yakhi nak menta pendu pendam ni kam ngilak ong di kam lum pisa bi an nanti kam tu kam team jong kene ka association ka ba kam yel de ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association hapo jong ka brief yatep ni maham ju repi lada tim sange kene kam ka hito hi kalolong balak re mania samadan nak benta kita ba jong ka tai boleh support